Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ban penbor ya katnat Pulit ke jela, ban tuet teng ya ki breu ki beran keti, haka Shoh ya wai Pulit home guard, jong kani ke jela, hadu ba unda khala no, haka sitarik moto bena jembang arajar kat kendai, ke Joint Action Committee Mawlai, kalet ban Ïakynduh semdan yo Menteri Sarkar, bakmi ya ki kam korbari ke jela u James PK Sangma, haka kamra trikam jong u Main Secretariat. Hakani ke Ïakynduh ke Joint Action Committee Mawlai, kala dawa na Union Menteri Sarkar, ban penstet ya ke jing token, bat ke jing tuet ya ki breu ki beran keti, haka Shoh yo ba des marlin lingdo lingkhoi, haka miet arp sau tering, uya yong muntaus nem arja kat kendai, hadu ba unda khala no semdan nagni ke pertai, haka singa babon, kata haka arp san tering, Robert Hospital Shillong. They have requested that these 4 persons were accused of killing late Desmarlin Lingkoi be arrested, and I have told them that the police department is working towards making the arrests of all the 4 accused. A case has been registered, and at the same time we have also, since these 4 accused are residents of Assam, we have put out their photographs in the local dailies of Assam. I think Pratidin and one more newspaper, I don't recall them. I believe that this should help us in the whereabouts of these 4 accused. Well, as I said before, let us not jump to conclusions. Okay, let us try to ascertain the facts by way of whatever investigations are presently being carried out, and as and when these investigations come to a conclusion, we will get to know all the facts of the matter. Ïakynduh yo ba wanam ai ba ka jivitar jong nong Mawlai kan sapan lingkuh pum ya kan nong ba shlong owe kiski jong ga Jingshah keliyat ke mong ya ngom ya sisian ba ga janap stiu henry kini ki corporates lani kita kinong le kam sniu kinong pania bre semlara semla bok lani 4 semla kem yaki tinggi wan spesifik ya ke sio ni jong ni orang ba ka police department kadai ban penkloi mardor ban kem ya kini tigang jong saja bani ngilapan ken mauro ya home minister bring yong gang namal bakani kam de Shoh sin bani kong ya ke bakani ka kenhun nong nyatrok lani ki driver handyman saja kilale ikam ki ba jet gijat hapo nong ba shlong la de hapo shlong Mawlai mencemsem kalau dan wi Jingshah ya ke bakini handyman ki driver ki la rep la batbor ya ke wi ke khna ke balong ke nong menteri hapo shlong Mawlai ya ke mentah ke don ke kes la register kes ke don ke kes number hapo Mawlai biasa la pin kelil ke ni kabalai kini ki driver truck jong ti truck jerngam ki julong ki ju yat bahe le bahe lada ki senrot ki lembub ya ke kali jong ki lokal ne kalong basitom bapinyo ya ke bailot san lane ya ka ba kin ai bailot san itu ka kali sniu jong lokal nomor balai ki don ya kata ka jingidai ka wacan man haban keno directly ya police department nomor pun ki handyman hadir bukan ki Jingshah ki lokal jong ki tu ba sitom bapin ya takho ye bukan ni trop jengam sitom nomor ba kinang ban set up ya ki police station ki ba phar tinggal keren shai how home minister menda kaban kong galong ba pentikna no yang ni ba ya kani ya kini ki saungut ki gang de ban kemar ro pos kita ro ngilong ba pidai ban interrogate ro ya arngut kinong trejong FCI way day di in charge of the warehouse amar bahadin bala pentip syu Jingshah wong tang sawan la shem step shim la shem responsibility ko in charge ban one immediately on that night la ne hat kamit
ngong bade interrogate ya kes syak habade ba uneu in charge kabalengok kalau ba uwe unoi trilang nong apara homgan ubade na gawe ki chatendre shimlawan ha taka spot ye bala sha show sha bombat hadu pada kit ye kamet jong u ling baki bahien ha ka step jong absan tri shimlawan bar sinra ni bade ban penlong na ji tok kit lembang ke police department nang le jong ni ro balai ba phem shimlai train kan bat kan please jong asa lei tho bang bla tip shika sang please bla de phai kadur kadar jong ki hari ni na le jong ya kata ke jingkran jong home minister nginum hon tang kumde hari ngi kwa ba ka dei ban shim da kan ko taktik ka ba maki ki di ban wana mardor yang ni ki gang ni ki samut ki bat ha ka ju ko ngi ong ba nang leng jongi nginam sup nginam sang tak hadu ba anda lawan ra ya kini nak kam snil ba ha ju ko nang leng jong ki isi nginam syukut tanggung de la sai nginam biang sekoi ke jingna ka ba kum ka so jingna mulai ayu ni te kata kat so chong ha ka si la sai te ngengit scam ba unong le kam snil la de unong le kam boman unong pedi brewi onnom dei ban pelaj u naka ti jong na jung om jung unong mar ba kini kidi brewi asam la de jin berde na ko me khia le singi la ban assurance ya phi ka ji si thì Henry wala kataru uang bang mulai yetho bawa pentep ling ba katana police nang dei la sakrit kidur kidar jongki tingingi scam ba panum dei tang kular tien kan Henry kumurang ba kum minister hi udai ban dikna yangi bat khnang ba kumbolo mentangi kino mulai ngi bitar ngi satsia namar ngem kwa hato kum ki koi ki kwa bagi kami kepala ki lit pelan mulai en chuja karteng no lên đây anh chịu sắp nhập klep hàng nền tay nghe nghiêm quá số và cả Jingshah một số sĩ cả nó mình sợ học bộ khi làm bây giờ linh bạc cái mấy cái bài trong này kiểu là sao ra trong